madoda impilo igcwele stress beningaze ngadlalela emeveni bantu ngavele ngahlatshwa ngaze ngalubona udubo lokubangula sengihlatshwe ngameva madoda impilo igcwele stress beningaze ngadlalela emeveni bantu ngavele ngahlatshwa ngaze ngalubona udubo lokubangula sengihlatshwe ngameva madoda impilo igcwele stress bengingaze ngadlalela emanzini bantu ngavele ngawela ngaze ngalubona udubo lokugalula sengiwele emanzini vele ukuthemba umuntu kuyingozi mina ngeke ngisawenza ngoba vele umuntu nyamazi vele umuntu nyamazi isifundo sokuqala engasifunda ngumuntu emhlabeni umuntu omnyama lesenza kungamsiza namhlanje sasushela umfazi wakho isifundo sokuqala engasifunda ngumuntu emhlabeni umuntu omnyama lesenza kungamsiza namhlanje sasukubiza ngenyoka bayabe sebesibiza ngenyoka sambulo kozani sesiphila nzima thina okwenyoni ngisho inkonjane ihlezifika nomoya ngoba kayikwazi ukufa kuzafikani neduze kwayo sesiphila nzima thina okwenyoni ngisho inkonjane ihlezifika nomoya ngoba kayikwazi ukufa kuzafikani neduze kwayo nzima thina okwenyoni ngisho inkonjane ihlezifika nomoya ngoba kayikwazi ukufa kuzafikani neduze kwayo iyabihlala ibaleka kuphela ifikana nomoya madoda alo Petrosi kandagande masayibali nje wena duyithi awufani wami madoda loza sambulo singathela kuzwakale madoda isifundo sokuqala engasifunda ngumuntu emhlabeni umuntu onyekaze thithi umfundi esafana nawe kumele umesabe benteni makini yemkana serempleni kandazo baba karindoza azojabula abantu madoda endaweni zakithi madoda mawungene emambweni uthathe ulungisano sibalo tikiyo kodwa ngelihle madoda wehle eMasayi khona lethatha uPetrosi madoda konke okuclose ukozani madoda nasi ingoma
ufuna ukuthi konke kuhle kubonele kuye muntu lomona ufuna ukuthi konke kuhle kubonele kuye Polisha madala ajabule kukulombeni masenze majozi udlali isikolo kana muduiti konapho andaganda Petrosi alindeweni Masayi ndoda Sambulo mfana wami